čestitke za novo finale Vesprama. Činilo se da ste izgubili utakmicu i onda ste se vratili tako u produžecima. Šta je presudilo? Pa je jedna čudna utakmica sa puno preokreta, puno preokreta tijekom cijele utakmice, na kraju i produžeci. Šta je presudilo? Ne znam šta bih rekao da je presudilo. Mislim da smo se mi odvojili u prvom produžetku na 2 razlike, drugi produžetak smo još više stisli u obrani, oni su možda malo upali psihološki nakon tog prvog i fizički je isto bila zahtjevna utakmica, tako da su se dosta istrošili i ništa, na kraju eto, mi smo imali više sreće, bolje smo odigrali te produžetke i mislim zasluženo pobijedili. Iduća utakmica protiv Kielce, kako protiv Poljake? Pa vidit ćemo, evo sad malo da se slegnu ovi dojmovi i onda se krećemo pripremati za njih. Nemamo puno vremena, naravno, takav je sistem, ali bit će sigurno teška utakmica, taktička, ali nema šta, idemo jako, idemo pokazati da smo bolji od njih na kraju krajeva i da ćemo sve od sebe da to pobijedimo.